Kāti kei noho tātou ka pōhehe he mare noiho te mare. Koe rā te whakatūpato e rewa ake nei I te ratonga hauara o ngā roto I Rotorua me te Midland Cancer Network. Nā runga no I tā rātou tino ki te atu, he tokomahanga tāngata e raru ana I te mate pukupuku ki ngā pū kahukahu e ahuke mai ana I te rohe o Rotorua. E ono te kaumāwaru te pakeke o Georgina Fraser o te arawa. Ia rā he mere kara ki aia, kei te ora tonu aia. That there was something not quite right about that cough anyway. It was thick and yellowy and greeny and yeah. I te taurua mano māwaru I tīmata te rongo me te kite o Georgina, rā he mate tōna. Engari kāre ia I mōhio he aha. You could pick with this cough that it wasn't an ordinary cough. You could really pick it, that's never happened to me before. E ai ki ngā tātaritanga mo te mate pukupuku nei, I nā tōroa hia I te wā e haere ai, kia tiro hia e te tākuta. Arā koe rā te potongā atu o te wā e ora tonua I te hunga kua pā ki taua mate, ki runga I tēnei whenua. Engari mō ngai Māori, he potonoa atu ke te wā. Mēnā he mēnā he mare noiho, me hare tunu atu koe. I te mea ka paka ke haere te tangata, ka tahi kararu tunu te tangata I roto I ngā mate pēnei tonu. Get yourself seen to, if you think something's wrong, just even faintly, go and get it checked out. Go to the doctor. Ka haere tonu tēnei kaupapa, tae noa ki te marama o Noema. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.